Čardak, ni na nebu, ni na zemlji. Bio jedan car, pa imao 3 sina i 1 kćer, koju je u kavezu hranio i čuvao kao oči u glavi. Kad devojka odraste, jedno veče zamoli oca da joj dopusti da iziđe s braćom malo pred dvor u šetnju i otac joj to dopusti. Ali tek što iziđe pred dvor, u jedan mah doleti iz neba zmaj, ščepa devojku između braće i odnese je u oblake. Braće otrče brže bolje k ocu i kažu mu šta je bilo i reknu mu da su oni radi svoju sestru potražiti. Otac im dopusti da idu da je traže i da im svakome po konja i ostalo što treba za put i tako oni otidu. Po dugome putovanju naiđu na jedan čardak koji niti je na nebu ni na zemlji. Došavši onde, pomisle da neće u onome čardaku biti njihova sestra, pa se odmah stanu dogovarati kako bi se u nju popeli i posle dugog promišljavanja i dogovora dogovore se da jedan od njih svoga konja zakolje i od kože konjske da okroje oputu, pa pritvrdivši jedan kraj od nje za strelu, da puste odozdo strelu iz luka da se dobro za čardak prihvati kako bi se uz nju peti mogli. Mlađa 2 brata reknu najstarijemu da on svoga konja zakolje, ali on ne htede, pa ni srednji ne htedne. Onda najmlađi zakolje svoga, od kože njegove okroji oputu, jedan kraj od nje veže za strelu, pak je pusti iz luka u čardak. Kad dođe da se penje uz oputu, opet najstariji i srednji ne htednu se peti, nego se popne najmlađi. Popevši se gore, stane ići iz jedne sobe u drugu i tako naiđe na jednu sobu u kojoj vidi svoju sestru gde sedi, a zmaj joj metnuo glavu na krilo pa spava, a ona ga bište. Ona kad vidi brata svojega, uplaši se i počne ga tiho moliti da beži dok se nije zmaj probudio, ali on ne htedne, već uzme buzdovan pa razmahne njime i udari zmaja u glavu, a zmaj iza sna maši se rukom na ono mesto gde ga je on udario, pa reče devojci: baš ovde me nešto ujede. Kad on to rekne, a carev ga sin još jednom udari u glavu, a zmaj opet reče devojci: opet me nešto ovde ujede. Kad on i 3. put zamahne da ga udari, onda mu sestra rukom pokaže da ga udari u život i on ga udari onamo i kako ga udari, zmaj ostane na mestu mrtav, a careva ga kći sturi s krila pa pritrči bratu svome, te se s njim poljubi, pa onda, uzevši ga za ruku, stane ga voditi kroz sve sobe. Najpre ga uvede u jednu sobu u kojoj je bio jedan vran konj za jaslima privezan s celim takumom od čistoga srebra. Potom ga odvede u drugu sobu u kojoj je za jaslima stajao beli konj s takumom od suhoga zlata. Najposle ga odvede i u 3. sobu gde je za jaslima bio kulatast konj i na njemu takum dragim kamenjem iskićen. Kad prođe te sobe, onda ga sestra odvede u jednu sobu u kojoj je devojka jedna sedila za zlatnim đerđefom i zlatnom žicom vezla. Iz te sobe odvede ga u drugu u kojoj je druga devojka zlatne žice ispredala, a najposle uvede ga u jednu sobu u kojoj je 3. devojka biser nizala i pred njom na zlatnoj tepsiji od zlata kvočka s pilićima biser kljucala. Sve ovo obišavši i videvši, vrati se natrag u onu sobu gde je zmaj mrtav ležao, pa ga izvuče napolje i baci na zemlju, a braća, kad ga vide, umalo ih groznica ne uhvati.
Potom najmlađi brat spusti najpre sestru svoju braći, pa onda sve 3 devojke, svaku s njezinim radom, jednu za drugom, spuštajući devojke braći, svaku je namenjivao čija će koja biti, a kad spusti 3, i to onu s kvočkom i pilićima, on nju za sebe nameni. Braća njegova, zavideći mu što je on bio junak, te je sestru našao i izbavio, preseku oputu da on ne bi mogao sići, pa onda nađu u polju jedno čobanče kod ovaca i preobuku ga i umesto brata svoga ocu povedu, a sestri svojoj i devojkama oštro zaprete da nikome ne kazuju šta su oni učinili. Posle nekog vremena dozna najmlađi brat na čardaku da se braća njegova i ono čobanče onim devojkama žene. Onaj isti dan u koji se najstariji brat venčavao, on uzješe na vranca, pa baš kada su svatovi iz crkve izlazili, doleti među njih, te svoga brata, mladoženju, udari malo buzdovanom u leđa, da se odmah s konja premetnuo, pa onda odleti opet natrag u čardak. Kad dozna da mu se srednji brat ženi, a on u ono isto vreme kad su svatovi iz crkve išli, doleti na đogatu, te i srednjega brata onako udari da se odmah s konja premetnuo, pa između svatova opet odleti. Naposletku, doznavši da se čobanče njegovom devojkom ženi, uzješe na kulaša i doleti u svatove baš kad su iz crkve izlazili, te je mladoženju buzdovanom udari u glavu da je na mestu mrtav pao, a svatovi onda džipe da ga uhvate, ali on ne htedne ni bežati, nego ostane među njima, pa se pokaže da je on najmlađi carev sin, a ne ono čobanče, i da su ga braća iz zavisti ostavila na onome čardaku u kome je on sestru našao i zmaja ubio, a to sve zasvedoči i sestra i one devojke. Kad car to čuje, on se naljuti na svoja 2 starija sina i otera ih odmah od sebe, a njega oženi devojkom koju je sebi izabrao i ostavi ga nakon sebe da caruje.